Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para tandaretan hadirin utamaipun para kiai, para guru ngaji, para sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, kaula cintai, kaula ngormati. Muga-muga bedana pengajian paneka dalam rangka menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khutmil Quran. Sana patite. Lekor titik. Moga-moga raja banyak manfaatah. Berkatan haban Allah Subhanahu wa taala. Sakalangkong terima kasih daka Allah, syukur daka Allah, muji syukur daka Allah, abe paringi Al-Quran, paringi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paringi pantuman, paringi pedoman, paringi paneguan, paringi tuntunan, paringi ajaran Al-Quran, umat palebet Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sepateti contoh pertama. Kanjeng Nabi sepateti uswatun hasanah. Kanjeng Nabi sepateti contohna orang. Juga Kanjeng Nabi sepateti imam, sepateti panutan, sepateti contohna orang sing ngarep Allah sampai ke akhirat. Sing ngarep Allah ben ngarep ridhona Allah kauntungan sampai ke akhirat. Contohna orang saya tak terus pegek ben Allah, saya tak pegek sampai ke akhirat. Contohna saya terus tak pegek sampai ke akhirat ben Allah, Kanjeng Nabi saya berarti contohna. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, contoh si bagus nih. Pada bagus tapi tak bisa panyare ridhona Allah. Nika contoh si bagus, teladan si bagus kanggo orang limangkana yarjullah, orang sing ngarep Allah. Sekaligus dadi lenjelena orang sing ngarep Allah.
wal yaumal akhir juga supaya terus ben Allah sampai ke akhirat oleh ridhona ben oleh napa seijenjeki ben Allah ya akhiratnya tak peke ben Allah. Contohnya orang engak ke Allah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Kesoon parengi Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi paneka sing iba sing ngajek serase norok kaajegeuna mesti oleh cahaya. Kanjeng Nabi, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznih. Sing ngajak ke Allah atas izin Allah. Dan ngajak kana rapat hibi amun bodas simah. Sera senora wa sirajam munira sila nura mesti oleh cahaya benikun aban setera tapi bisa menerangi lain nadekian. Atena bekal tera, pikiran bekal tera, odik bekal tera, bekal terang, bekal menerangi. Jadi teti mereka teti pelita, teti penerang, saya rasa semak, mesti oleh penerangan atena, pikiran, hidup odikna, ka Allah terang. Tidak terang, jadi orang saya fokus makrifana, tengki kesadaranna bersapadana, terang, nyaman tuh. Mun peteng arja lingaran. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Lah Kanjeng Nabi nika sing ngajak, dadi Kanjeng Nabi tugasnya madepak. Tugasnya juga ngajak, tugasnya juga aberengi, tugasnya juga ngaladini. Mun ayat nikah, tugasnya coba madepak. Ayat lain, harisun alaikum, azizun. Udah sampai bersyafaat dekian. Kalau Allah Muhammad, madepak dari Allah. Pada Pak Al-Quran, pada Pak Hadis Qudsi, ben ajelasaki esena Al-Quran. Tuntunana Allah, Rasul. Detik huruna gaulatan tretan ini Kanjeng Nabi. Ulama-ulama nikah, ustad-ustad nikah kiai-kiai setuju nikah namun panyotok si aberengi otabe sing ngibah otabe se nyotok si aberengi otabe sing ngingai otabe sing ngibah kangkui masuk dekat guruanna Kanjeng Nabi masuk ka rombonganna Kanjeng Nabi ka jemaahna Kanjeng Nabi masuk ka lapanganna Kanjeng Nabi ka paraona Kanjeng Nabi masuk ka kendaraanna Kanjeng Nabi tugas ulama-ulama kene. Saya rasa tak ngibah kayak Kanjeng Nabi, kita usah toro. Tekak pon sakte napa tak usah toro. Tekak pon toronan darah biru, darah merah, darah celeng, darah putih cek toro. Karena guruna abe, pemimpin abe, idolana abe, Kanjeng. Saya rasa nyotok abe ka Allah norok Kanjeng Nabi. Bisa eka bereng, bisa. Baru saya mampu nyotok, aberengi, baru saya ngibah. Saya tak akan eka ampun. Tak ipeleh saya apa ya pun. Mereka. Dan teretan saja, makanya cak akan caben orang, akrab cak akan cakrab, akan cak biasa saos, muntak ngibah ke Allah. Lebat Rasul. Kanca biasa, boy.
Kanca sabiasa je kanca akrab. Kanca biasa pakun menghormati, pakun memuliakan, pakun saling melengkapi, pakun. Tapi un kewe kanca akrab sing ibadah ka Allah, sing ngae, sing nyotok, sing aberngih nika. Male tak kasta debak ke akhirat mun bersaromben nyare kanca. Selain saya ngiba kanca biasa, saling hormat, saling tolong ki, tapi biasa. Jangan sampai kebaik kanca sedadi panggelian nih kanca sing rapet. Karena nang salat Allahu Akbar sekutu iparapat kancana sera assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Sera boleh assalamu alaina Abdillahis sholihin. Kenika sekutu ipadati kanca rapat. Apaan Allahu Akbar, saya baca Al-Quran terus ibu dina kancana cek sampai salah. Maka tidak tojuk longku at-tahiyat esena ibu di sholawat assalamualaikum ayuhan nabiyyu sampai kama sholaita kancanya tak ning pun saromben nika sekewe kanca rapet setaan loh kanca biasa tapi kekewe guru nah setaan loh cek kekewe guru ya nah tak ketemu karena bidan kayak iblis temu sambungan nah temu ka lain nah ka setan temu sambungan nah sallallahu alaihi Muhammad. Kalau dan teretan nikah beda orang nikah bayi beda neng inawangan nambuk nah bayi beri naungan nambuk nah bayi mun lapar ibadah membun nah karena beri naungan nambuk nah mun bayi lapar ibadah mah sosoe otak bayi tulang ihi mun pon bekraja mun pelka nomi mun kita pandi bersee mun tandi kalampi mun sake rabet kabeh mun panas mun celep sapo panas bede nawangan nambuk latini mun bener lanyalai beuki apa terkana masih bela sama puna kadang bisa abet nikah aja ge mampu kadang aja ge mampu kadang tak mampu aja ge. Padahal presiden misalnya ki, presiden kamu maafui, kurang boleh dokter aku. Beda dokter khusus, dokter nikah khusus. Jadi yang sakit sakonik kurang kontrol terus. Kontrol kurang doorna makanan jodona kapi. Kontrol kapi kurang, presiden kontrol. Berarti badan yang enawanganna dokter saya khusus sama dokter presiden kan. Berarti presiden badan enawanganna dokter. Si biasa nah kadang jebol sakit jebol. Badan yang enawanganna jebol. Pada ben anak kadang-kadang tak bisa alin dunia presiden badan enawanganna. Karena juga daerah badan yang keamananna fulan bodo kampung setong kampung coba seromban masuk kampung desa keamanan ruah kisi banyak aman terkadang jebol mereka juga pada negeri buruh pada negeri Israel pada nawangan Amerika jebol botak ben Iran jebol kan tak jebol di bulan jebol kira kan akhirnya kadang jebol kadang tak jebol mereka badan yang enaungannya mana deki kanjing Nabi adebu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka debak ke akhirat deki debak ke akhirat
Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Bodoh petok. Guna banyak, cuma saya kanja saya sebut petok. Bodoh petok, saya bekal ngaulai kanaungan Allah. Saya tak ada kanaungan dari naungan kecuali naungan Allah. Sobung saya bisa naungan kecuali Allah. Dapat kamasyar, dapat ayat tak ada. Kanjeng Nabi saya tugas abdi syafaat pada saya langsung bisa bernaungan Allah coba. Terus direbuna kanjeng Nabi petok sab'atun yuzilluhumullah bekal nganaungi Allah. Yauma la zillah saya tak ada kanaungan illa zilluh kecuali naunganna Allah. Bila pun naungi ban Allah kapi pada ban gelak tak kapanasan, tak kecelepan, tak lapar, napa? Tak pelka, nawon, aman, nyaman, beri naunganna Allah. Tak sakit pun terkontrol kepi karena beri naunganna Allah. Atena, pikiranna, neka. Sobung pun serbuk sobung, beri naunganna. Selak sadu, beri naunganna Allah. Petok beri naungan Allah. Saya tak ada kanaungan dekian kecuali naungan Allah. Saya pertama saya sebut ini kedeki betul. Ketika sampai aku sampai ke masyar sampai ke akhirat deki. Monter masuk agak saya petok udah beretannya. Boleh lain saya sebut cuma ini petok disebut kayak aja. Yang pertama imamun adil. Ini kah Pak Tenggi nih kah? Pak Tenggi boleh. Bupati, gubernur, presiden. Pokoknya imamun adil. Benen lain lah boleh. Jadi imam. Neka mun adil. Otabe usaha kan kui adil. Samampuna abekna sabisan abekna. Usaha. Adil otabe usaha kan kui adil sabisan abekna samampuna abekna. Kene kadeki bekal naungi ben Allah. Oleh karena senang mun pun beri kanaungan Allah, tak ada panas, tak ada kumikil ampun naungi ben Allah. Tak ada sakit, tak ada getel-getel, tak ada ngaronyo-ngaronyo, tak ada. Beri naungan Allah. Ngaronyo napa, sontep tak ada, pun apa pun tak ada. Kencing neka, tak ada nih pun. Kalau nyaman beri naungan Allah. Saya imam seadil. Sakejak nang itunya tapi naungi seterusnya ben Allah ya heran. Maka namun kudunya ada wes manjak jadi bupati, jadi kepala desa, mungkin terus kok terus liar ya. Samampuna bisa samampuna. Nyore burung, nyore nekok, nyore imamun adil, imam seadil, pemimpin seadil. Tak kaya beri pese, tak guli, tak ni borop ni keadil gua. Tak kaya pun tak takut kacalian na orang, tak takut kacalian na orang, tak takut miskin pun. Monikira aku tu acual keadilan tanda. Karena si esare sepanjang dapat ke akhirat. Tapi saya porop hartawan. Tak takut kacalian orang. Tak takut ka dikdok pun icale kok cak berema tak takut. Rayu-rayu tak ada. Imamun adil. Sallallahu alaihi Muhammad. Adil beda adil ke atasan, beda adil ke sabadana, beda adil ke bawahan. Imamun adil. Kani kasih bekal naungi ben Allah lagi. Wah, kare langon ada bak akhirat langon. Tak kira beda alis keresok kan. Wah, langon. Imamun adil. Saya nomor 2. Saya rasa boleh nomor 2. Syabun nasya'a fi ibadatillah.
pemuda sesemangat ibadah dekat Allah. Misalnya pemuda makin semangat takkan namain nano orang. Tak keluar menikah nikah semangat tak ibadah dekat Allah. Ngaji ibadah, nolong orang ibadah, asolat ibadah. Wah. Biasanya mun pemuda kan tepak nano ki, tepak ngak nas panas sakada ki, tepak ngelok nah tepak. Tapi semangat tak ibadah dekat Allah. Wah nikah pemuda nih, si keman nih si semangat nih ya. Si keman nih kan, pemuda kan banyak pemuda nih ya. Kalau Allah Muhammad, kau nikah si kan, ki nguda. Tapi pun semangat tak ibadah dekat Allah. Sallallahu ala Muhammad. Moga-moga manfaat. Moga-moga manfaat. Saya nomor 2 kenikah orang yang semangat. Ki muda pun semangat. Tidak detik tua dulu ada. Pong ki ngode kok. Pong ki. Deki sila tua. Tak boleh nasi tua mah toto kakare nomor. Wah. Tak mare. Pong ki ngode bolan ki ngode, pong ki ngode paling kuat. Pun sila tua, tak boleh nasi tua mah toto kakare nomor. Menikah pemuda sesemangat tak. Tak yang kuin mainan odina, yang ku ibadah dekat Allah. Kenikah bekal ngaulekan naungan debak mun semangat tak ruga buru kan. Ini tak ruga buru kan. Anteng sujud anteng nih kan antengnya pokokna sallallahu ala Muhammad. Mun santak ben keng kaburu keng kening tarik ben keng karena bolanan saya nomor 3 rajulun saya nomor 3 rajulun qalbuhu muallakun bil masajid saya nomor 3 rajulun orang se atena acangkek berhubungan ben masjid. Dari Jumatan, datang kok padang cengomor, Jumatan apa boleh. Acangkek ben masjid. Nah, demang kene kah? Demang kene kah? Lagi engkau Jumat datang masih boleh. Oh, tak boleh si biasa sopu, lakun sopu enggak masjid boleh. Acangkek masjid. Oh apa? Boleh saya ngalah sepung gua anu dekian isya dekian di tengah dari lako isya masjid boleh cangkek masjid. Boleh saya ngalah pun waktu karena pun tadi lako duhur asar maghrib isya. Boleh saya sopu isya. Boleh saya tiap sopu. Boleh saya tiap Jumat. Cangkek ke masjid. Qalbuhu muallakun bil masajid. Sallallahu alaihi Muhammad. Kini kasih bekali naungi ben Allah. Benih cencian minggu datang ketemu boleh. Artinya Jumat datang. Masjid Jumat datang ketemu boleh. Cencian. Wala Muhammad. Tak boleh aku sopu ketemu boleh. Ya, hati nak cangkik. Tak boleh bengol. Saya umur 4 Ithnani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqu alaihi.
Ithnani, dua orang. Mun riwayat lain rajulani. Mun Bukhari, Muslim rajulani. Ini sekulah muntut se ithnani. Allahu alam. Ithnani. Dua tahabba fillah pada lebur karena Allah. Kompol lah karena Allah, pencara karena Allah. Kompol di pengajian, kompol di sholawat, dekik mencar, benih kemulana becik, benih kemulana tokar, benih kemulana becik, keng di kewajiban lain. Dekik minggu datang kompol boleh sholawat, kompol boleh pengajian. Lebur dah, kompol lah pada karena Allah. Kompol karena cinta. Cinta pada lebur pada cinta karena Allah, benih keng polana karena hartana, benih polana keng polana tadi rokok ben main misal lagi, benih polana tadi rokok baik tak ngopi misalnya, lebur benih keng karena harta, juga benih keng karena jabatan, juga benih keng karena tapi karena Allah. Benih pengpolana family benih. Benih polana family benih karena Allah. Karena family bagus. Yang lain. Kasih karena Allah. Pada lebur karena Allah. Kompol karena Allah. Pencar karena sampai mun abri karena Allah. Makanya ada Pak Kahir dipanggil ben Allah. Ainal mutahabbuna fiyya, masih pada lebur karena sengkora. Ainal mutahabbuna bijalali, orang si pada lebur karena sengkora. Ainal mutahabbuna li jalali, masih pada lebur karena sengkora. Panggil ben Allah. Palain ben Allah. Afib. Palain VIP palain ain lamu tahbuna masih pada lebur arwah lebur setong lebur pada saling abri pada saling anu karena Allah, benikeng karena harta, benikeng polana karena harta, benikeng apa boleh, benikeng karena family, benikeng karena Allah, lebur Allah disebut. Jadi pun tak lu teh ngarokok kan benih. Karena Allah, lebur karena Allah, nyapot karena Allah, nikah karena Allah. Kini ada kian. Sepekal oleh naungan Allah, beten naungi. Muni naungi dari rumah, pada naungan dokter dari rumah. Oh, coba mau naungan Allah, pasti tak ada jebol lah nih betul. Mun dokter tabib ki beda jebol lah. Keamanan tentara ki beda jebol lah. Keamanan nikah ini pasti aman, tenang, ayam nyaman karena inawanganna Allah. Nikah na ate na abuk na beten na odik na ya herat beri nawanganna Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya nomor 5. Nikah beda kan je. Nikah banyak kan je. Yang berlema, monster berikan naungan Allah dekik lepas. Rajulun zakarallaha, orang seengak ke Allah, khalian, katibian tak ada orang, engak ke Allah, katibian tak ada orang. Fafadat ainahu, ngalocor aing socana. Nah, ini kebanyakan dia. Dengan katibian, engak dek ke Allah. Enggak ada ke Allah, tak ada orang, tak ada ngalocor yang suacana. Nah, ketika bukan naung ya Allah. Makanya wiritan kurang pelantara. Wiritan pelantara api. Enggak bacaan pelantara. Kakui maingat deh Guste. Maingat kasih andik nyama. Sendik nyama enggak ke Allah. Ketibian enggak ke Allah, ngalocor yang socana Allah.
nang TV engko cipta akhir ya. Terserah ketika Allah coreng surga. Seneng ke Allah. Allah mampu ngaabe. Allah mampu ngaabe. Oh, Allah ma seneng abe. Allah mas. Apa ada orang? TV-an. Dan ngocak Allah, lengak ke orang. Seneng kasih abe si abe. Seneng kasih mabede abe. Seneng kasih mau di abe. Seneng kasih ngarantep abe. Rantep abe kolek tuh kinopi. Seneng kasih nyoson abe. Seneng kasih miara abe. Seneng kasih Allah coreng kasih wion. Iman nang sujud teh, iman nang nyarona nang TV. Beureus si nang sujud teh, beureus si mancengah, beureus si samarena, beureus hulongkuan biasa teh engak Allah coreng sojana. Bekal ngaule kanaonganna beureus si dalam salat tah, beureus si dalam sujud teh, beureus si luar salat tah dengan nang TV mah pikir polar. Allah Muhammad. Rajulun zakarallaha seengak deka Allah. Khalian fafadat ainahu ngalocor aing sojana. Sallallahu alaihi. Nika beude kajen nika. Banyak nih kajen nika. Sallallahu alaihi Muhammad. Moga-moga manfaat. Manfaat. Wah. Kok beui mun bian soleh dekieun. Kok beui kanjana. Sallallahu alaihi Muhammad. Moga-moga manfaat. Karena kenika ngalocorah orang tingkat-tingkat bersih cokop yang kuya buat tiwikna bersih lebih sampai bisa ngangkis lain-lainnya. Tergantung ngalocorah ini tergantung ke anuna idul. Sallallahu alaihi Muhammad. Nomor berapa wan? Nomor 5 ki buru. Mangken garis nomor 6. Saya rasa oleh bekal ngoleh kanaungan Allah, tak ada ruwet, tak ada sompak, tak ada sakit, tak ada apa pun, tak ada. Ada. Saya rasa telvin ada. Robu nyilo cetak tak ada, nyilo gigi tak ada, ada. Nyilo toot ada, ada. Boleh naungan Allah betul. Ya naungan doa, padahal boleh naungan dokter. Benih kata butuh karena naungan Allah, Allah kapi. Saya rasa nomor 6. Saya nomor 6. Saya nomor 6. Rajulun da'athu. Orang da'athu imra'atun zatu husnin wa jamalin. Faqala inni akhafullah. Orang laki seekuda seiyajek ben orang bini. Orang bini ketika zuja husnin wa jamalin. Yang riwayat lain zu mansibin wa jamalin. Zu husnin wa jamalin. Zu husnin andi kacekapan. Sugih. Motor di motor, di rumah, di usaha. Wajah malin benratin kinclong tahu boleh bedek tak bedek pun boh langarai saya bedek si aku tuh saya lampon sogi saya sogi ratin mudah ratin zu husnin wajah si aku tuh. Dalam masalah naik kuda, benih polana tak terro, benih polana baik benih polana tak normal,
Tapi tak kuda padahal normal. Tapi kenapa? Jawab faqala inni akhafullah. Kok takut ke Allah. Ini kanjeng. Wah, salli ala. Mana enggak Sayyidina Yusuf nih? Sayyidina Yusuf. Si aku tuh nih, aduh. Bodoh seratin, bodoh secakep. Wah, bodoh se kinclong. Bodoh se apa boleh? Glowing, nggak boleh? Cakep, manis, ratin. Wah, secakep macam. Napa tak Nabi Yusuf? Wah, benih tak Napa tak kuat? Napa tak normal? Normal. Kulo tandretan biki pas ngangkui 4 telok, wah bakun normalan, bakun anuan Nabi Yusuf kan. Padahal pun ngangkui 4 telok. Bakun anuan Nabi Yusuf kan. Tak takut kan. Ngapa 4 telok? Telur apa 4? Matuna telur sendok. Lebih normal, lebih kuat dari ini kan Nabi Yusuf, jak Nabi. Tapi tak takut walaupun mon. Kenapa? Inni akhafullah. Sing kok takut ke Allah kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Inni akhafullah. Takut. Bada orang yang kolek nak kuning tembak. Tuh tak nape. Dilele reksa koni ada tepoi dari lematena. Iman na tepo. Perak kolek nasi teguh. Gak ada kita ada teguh nasi kale. Tepo kapi. Oh. Tuti Sayyidina Yusuf benih tak normal. Benih anti. Benih tak normal. Nah, tak usah kaya, tak usah ratin. Kun marani kau pun tak lanyok. Padahal kun marani kau saya kuda. Kalau tak bisa bermampu tak lanyok pun. Napa tak terus? Beda terus. Napa? Keng lebih takut kak Allah. Benih tak terus. Keng takut kak Allah. Tak lajo. Mula lajo ngucap sayang, jawab sayang dia. Bah. Mak tepo tika. Munda ada, nah jawab saparo. Kalau sayang jawab saparo. Yang dibudina sayang. Oh dilebak om ke mas. Oh nikah. Orang seikuda kene kata laki atau bini seikuda nika gonteng nika wah fulus senabui tak takut ini akhafullah kok takut ke Allah kene kasih bekal ngaule kanaungan Allah sampai dekik kuburan sampai ke mahsyar akhirat dinaungi ben Allah nih. Kare seneng ngabukan ya akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kare kau besan ada bak akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Tuh luar biasa Nabi Yusuf luar biasa sampai budo nih kan. Napa na? Rasopan kalam bine ibu di baju nih budo. Mari sup tak ada orang. Ada orang yentep labeng yentep bisa yentep boleh. Oh, aleng-leng yentep tak kira ada orang. Minta apa? Oh, tak laku. Allah. Sallallahu ala Muhammad. Beda macam ayat Nabi Yusuf torai kuda. Bah, bening kuntep pokoknya kah. Kalau jak jurang tiga.
Yang Nabi Yusuf terus tak kuda orang selamat dari kuda. Terus kuda orang. Loncak kacau orang ni kayaknya mana. Salah guru. Ayat tu tepak dengan guru dah salah kan. Pas terus kuda orang kan. Ni kan. Allahumma salli alaihi. Napa boleh terus pesan kanjing Nabi, napa boleh pesan kanjing Nabi, boleh kanjing Nabi, siapa kalau ngoleh kanaungan di akhirat. Ini kasih nomor petok nih, okay? Rajulun tasaddaqa fa akhfa hatta la ta'lam shimaluhu ma anfaqa yaminuhu, ma anfaqat yaminuhu. Orang seasadekah sampai tangan kacirna tak oning napa paring ngagi bentangan kananna artena gembereuna orang lain tak tahu. Jadi beri kau orang sampai tak ada yang tahu. Tak ada boleh kau orang. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai gembereuna tanang si kacir tak tahu napa si bagi bentangan si kanan. Karena lambek beda orang ki nyabek makanan dooron pun pesenai sabek itu labeng ngawasan. Kadang beda tulisan nah tarema aki kan kui panjenengan. Tak itu mu sampai seterusnya tak kata kau istilah saya beri ini. Dari enam samar. Mangkana mun zakat sebagus tanpa aki. Tapi mun sedekah tambah samar tambah bagus. Tapi mun zakat sebagus tanpa aki. Mun sedekah tambah hadiah atau lebih bagus samar. Kadang ini karena biasanya samar yang memaki jadi engkau beri boh. Gini kamu oleh tambaki oleh bagus cuma si paling super pasamar tambaki oleh cuma muni samar pada pejuang kurang ulama lembek berjuang nikah mari berjuang sukses ngitak pesanan tak teroi kocaan pahlawan tak teroi kan di jasa abri jasa tapi tak keterona orang tak terus sanjung-sanjungan cukup dekik dengan akhirat indallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Anika mangkana mun dari beri anika diberi pas sama bagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Muga-muga manfaat. Muga manfaat. Lebur kene lebur sedekah biasa orang kene ka lebur fokus. Jadi tak gempang kapasuan. Muga-muga nikah saya sampai akhir manfaat. Keng mon Bukhari Muslim kasa saya dibudi ini saya sebut rajulun saya sebut dibudi katibi rajulun dzakarallaha ta'ala khalian fafadat ainahu ya sebab di bulan tibi ya. Orang si gelak si pokal ngaon ni kawan si umur petok mun saya riwayat lain rajulun orang se engak dek ke Allah si sepe dari orang ni ka fafadat ainahu ngalocor air socana sallallahu alaihi Muhammad. Moga-moga apa saya sampai kini ka manfaat. Pesan-pesan kanjing Nabi acara murotan deh. Pesan-pesan kanjing Nabi Muhammad manter paling gempang kau letan-letan narema tuntunanna ajaran-ajaranna budabu na kanjing Nabi Muhammad ben alaksanaake. Tila laksanaake Allah si arkeuna. Allah si bekal arkeuna. Allah si bekal aprengerke. Allah si bekal abri belisan keneka. Allah si anilai, Allah si akencer. Sallallahu alaihi. Allah tak butuh ke manusia,
Tapi abek si butuh ke Allah. Allah tak butuh. Keng Allah nikah asyakur. Mun beda orang sesemak, Allah tahu. Syakur apa? Menghargai orang-orang se karena Allah. Sedekah karena Allah rekai. Tak butuh keng mun beda karena Allah, rekai ben Allah, rekai. Asyakur, rekai ben Allah. Fokus nikah karena Allah rekai ben Allah. Koncol 10 kali lipat, 44 kali lipat sampai ke bagi swarga, rekai ben Allah. Penghargaan Allah dekah hamba sallallahu alaihi Muhammad. Muga-muga manfaat. Tambah estuaki nika petok heula kene saya petok saya debuki ben kanjing Nabi ben banyak lain-lain si bekal ngoleh kanaungan Allah burung pa banyakna cuma nika saya sebut kanjing petok. Muga-muga ngapa saya aturaki la kaulah tantretan saja tambahna hidayah taufik ke Allah tambahna hidayah taufik ke Allah nika kumpul pengajian kelak hataman Quran bersolawat bareng nika saja acara nika ngingai tentang kanjing Nabi kalau dilengak kanjing Nabi bakal tambah lango dak ke Allah bakal tambah seken dak ke Allah bakal tambah bagus dak ke Allah itunya semoga itunya sampai akhir. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim sayyidina Muhammad tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tughda wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala gabungkanlah kami dengannya, muliakan kami dengan nurnya. Muhammad sallallahu gabungkanlah kami dengannya, muliakan kami dengan tuntunannya. Muhammad
ikan-ikan